Towar ke memea jok inut uso afiliasar pimar phan se ka chelang hem ke pon ka siksak Hojai Caribbeanim sepi kodo hem inut apin so rengang jang pen kedam pualam ke klang Arta ke juma sorlo tumphan inut abang hu Guwahatian ke pon kang pualam ki ke klang North Hongkram Union Sport Club ahin pen kecheng siang neng football tournament ki bipon. Lang ikhala bang suarjan laki kupine hormu ki pon agari le kang doeret kali laki komat ne ke damji pule gari kang doeret kali laki sining duk me merjan labang so gari arlo laki inut oso afilia so arlo sikedo labang so hawar laki socheng thenta constituency arlo lamo Inut uso afiliasar pimar kiso hektik nang dosi ihu magari so pen pon bomlo bonta bali juri pen se ka chelang hem an ke pali afan me sena towar ka we jok agari alomlom inghan along ke jang alomlom inghan kang therlong akong telong jang si rat thur pak si ingdoi nang koklo lahenlo ningduk meme lasi socheng henta constituency IMC kacherong pipista me lahaya ke sung rada phan ke pa jok je phan si rada tum kachuning ri padopon News Desk Report Malong News Cere piknangji Caribbeanim sepimara tum hong kecari dam tum cere re pulote akisung thetan chetong nang kokta thek non lom social media long isiala marjan ke klang ajok hur chudutlo hoja arong sopialong inut Caribbeanim sopi kecari dam aphan ke do hemalong inut apinso aperi cheplok lapsia rengang sepen hemarlo kiludunjia phan bor iwer pusi social media long lam thek klang lo lasila so hut ariso Arengang se akudarlo kiludunji kiri ahut amohor enundet pusi social media long lamthek langpon. Lachila soala marjan ko ana hokma kalima nonamat klar dakan ke kalilang. Bontala ke kapre me asona potsi angtan lo kacharli dam anim sopi maratum kachere ke kenang sot weglo. Lasi ko ana hoklo ne kaline pusita la haya son pen kado kaweta kachere kenang sot pusi cherok togarara tumpen lamthe cepak langpon. News Desk Report Malong News. Apia potum nangli somara phan chirim pame kalite nangli tum chini dunde pin pen komat ne abang phunang chojor pidam detta hai apia potum chini dunde pin pen asomara phan Bangalore Delhi anang chojor pidam detta thek pirthe chelar piglo lasi chere pame me pulote men ta kisung chetong lokta thek lason si nijangkar biang longalong bang ke thomarta kijum asor lo tum phan inut amonit Guwahati ke pon kang huponalam ki keklang labang solam ki chitini phai Kresir Kebarnik Klanglo, Jasemet High School Charlie Bomarta, Kresir Kep Societ, Serli Teron Pi, Ser Militerang Pi, Merigol Hanse Pia Tumaphan Inut Long Kitok Bipu Abang Fusi, Kepon Kang Huponalam Ki, Nang Klanglo. Bang ke Thomasor Lo Phan Guwahatian Pon si Chitini Phaing Kore, Sierni Ajo Guwahati Along si Bipon Koklo. Lapen labang so phi Bangalore an ke pon je phan kachi sik polam ki nang klang thulo aphia hem tu do desang si risi Guwahati long an nebdun long lo lapen labang so puthak a hema sor tum boy thalang so police station along sikame lam the palelo lapen labang so puthak lam ki thedut si hamren court along anta alam the ingdang dam thulo lapen nona mara hokpet kupia posila bang ke thoma so phan Guwahatian kang hupon ma klar dakalam ke klang plelang Athe raikom sai khetum arju patini bomlang puajok pherang ke thengno hematum ajaram ta chepaklang kelang wothalang sopen crossing teron report Malong News Chitini phaing korai sierni North Hongkram pathua klamalong North Hongkram Union Sport Club ahin pen patir piponsi kecheng siangdeng football tournament padopon alhuisar poman pen mensing teron dawanon phangcho Samuel Ingti, Brensing Ingti, Daniel Kramsa, Jiten Ronghang Lapen, Joba Terang Atum Chitong Dun. Kecheng si pathupon along practice crazy CFC Lapen, Rongbin FC ang bong si pathupon lo. Rongbin FC atum pumni Lapen, practice crazy atum pum hot hap si kecheng si pathupon along Chipai pon lo. Wathat lang sopen coursing teron report, Malong News. Korte atum pan akero pila se pini ladak Citia ciklo taring korai isi pen la langtia grup tung pen ada North Hongkram Hawar long
batu ahin ala tu isi kapacing tur ponji pan pura lang letum cisi pen lang pia tu betum pen kala bipon lo selabangso kapatu bipon kini kecengsi kecipate bipon lo selabangso long ke langhan Rongbing Club lo pen rongka practice 11 pa tumta si cepati pon bono si labangso khela pen pot labangso hawar long isi unity mate sport hina tu isi kapakang ponji aphan cisi ponji si kilo si la katu bi kapatu kalang harat atong hastame akiro kilo labangso patu lo kacerap situ du na pot lo pen beta kapasita atum stame betum long na kacerap situ du na pot labangso khela pen pot labangso hawar long isi kapatu hina tu isi awareness ason tha dupon ko isi ning thela sela katu bi tu konstame kero kilo ni lansi alam tu Kang kenon pang ke wang gitu nang itu lap sama sai deng kon thei kelang Allah subang nelitum ladak deng kon bom ji pusi cisi kon la asila so education hina tu pen aphan mane education passing full ponje pan si sport bang ta kenang so pusi ni tu mata pon Kang de kewang jilang owi kimi tuma phanang li hin pen kapathu amo aphan ko somsnang li message pi kang tong labang so bang ke lalok patu la melam so por kelong hut patu dun chaje la so bang ma thakhere pen kapatu ke na jaw kini phir thelong ongdu otom kereng website ado lan parta okran na hin taisia akime do la posila bangso patu pe na pot la patu bom korte tum stame thang a future pani sia kimia to war wanji sini the la pela through education pen la sa sport ta mane ke pon ra peji pan mili oi kimi tam pan ening ke thedam la Kang ke tim kwan si la so di manong khela cepate pan non mat khela team crit rock an si pa poncha Dr. Numal Mamine hin pen Karbi Hemtun Kang Pupon. Chitini Phaing Kore Hinir ni Japra Langso Jutang Aklam along Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mamine hin pen Karbi Hemtun Ing Pupon. Labangso Jai Megalong Dihang Dhonsori Kesias Hawarame Mei Phu Romesh Singnar Achun Bangkang Burang Kipenceng Lokatum Tache Tongdun. Adun Thula Bangso Jai Megalong VDC Chairman Silarson Rongpi Lokhiram Rongpi Edition Terang ex VDC Chairman Riso Singnar Atum Tache Tongdun si Jai Mek Pachun Pon. Hanjang Langso Pen Rajipson Rongpi Report Malong News. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.